Kaseng United Hindu Trade Movement is Jaintia Hills District, bentak kesengi kalarai ban Kershan Pura ya ke Joint Action Committee, jongki khatwei teli kisnong ban Marmot ya usrok ba National Highway 6, ubalas news ya bapalat kamtam na do kisnong menkri tertero syado carata cara malidor, kaseng kalarai ban ya kiteng lada ke sorkar bat kanahai, kamla ban Marmot ya usrok katkum kajing thok bala Aisyah sembut menteri, kata hapok ke khatsan sengi. Nakal yang presiden ulaong balada kimpat la ban Marmot on Kershan Pura ya ke road blockade, kumba ke Joint Action Committee kalarai. Kaseng UCM Jaintia Hills District ni ai ka Kershan Pura ya ka JC Ilka Narpo jongki khatwe sinong hakabaya day ka Jingberslim ka Enhai ban Marmot ya ka National Highway 6 kumba usembut menteri rangba warulaong ula depsam ya ki work order Henry ngina kalyang sing ngin yai up ya ka deadline ka ba khatsang singi kumba ka JC kalabo balada Kim Chimkia ban sedang ban Marmot tengi nakalyang sing ngin ai ka Kershan Bapura ya ka road blockade kumba ka JC kalarai haka jo kapor nakalyang jongi kaseng ngirpat ya ginongelam ka JC bangi kloy bane dorkat lembat pi haka nunganu kapor bapi don kamengi kublai sibon.